kanal Dobar brak, bolja porodica. Danas ću podeliti sa vama jedno razmišljanje koje se odnosi na 3 načina kako možete da povećate zadovoljstvo u vašoj vezi. Odnosi su dvosmena ulica. Nastojimo usrećiti svog partnera i biti neko na koga se može osloniti, a za uzvrat obično se nadamo da će i on učiniti isto to za nas. Ali to ne znači da je naša sreća u vezi potpuno izvan naših ruku. Zapravo postoje stvari koje možemo učiniti pojedinačno danas kako bismo pojačali zadovoljstvo u vezi za sutra. Evo ovo o čemu želim da razgovaramo, odnosno da podelim sa vama. Kao prvo, prestanite uspoređivati svoj odnos sa drugima. Bilo da se radi o društvenim mrežama ili samo o pretpostavkama i prosudbama koje donosimo u drugim parovima, lako je početi praviti usporedbe. Kao na primjer, izgleda kao da se ovi nikada ne svađaju ili uvek zajedno rade zabavne stvari. Ili pak njegov, odnosno njezin supružnik, verovatno ima puno više razumevanja od mog. Ove vrste pretpostavki nisu produktivne i više nego verovatno nisu 100% istinite. Tu i tamo postoji nekakva realnost, ali ne možete biti u to sigurni. Zapamtite da društvene mreže nisu realistični prikaz tuđih odnosa. Vi vidite samo highlight reel, a ne svakodnevni tok. Broj slika srećnih parova nije merilo koliko ste vi ili drugi zaista srećni. Svaka veza ima svoje izazove i verovatno ih ne vidite dok pregledavate svoj Facebook. Realnost je vrlo često skrivena od spoljnog sveta. Drugo, proverite svoje očekivanja. Ponekad nas naša vlastita nerealna očekivanja čine nesrećnima. Možda je to zbog usporedbe i pretpostavki koji smo upravo spomenuli. Očekujemo da naša veza, naš partner ili mi sami imamo sve zajedno celo vreme. To je nerealno u odnosu na sve, a vi ćete se sigurno razočarati. I vi i vaš partner ćete pogrešiti. Prihvatite nesavršenost i izazove sebe, da vidite sve načine na koje ste vaš partner i vaša veza zapravo izuzetno sjajni. Ako smatrate da su vaše očekivanja realna, proverite jeste li ih saopštili svom partneru. Neiskomunicirana očekivanja često su jednako malo verovatna da će se ispuniti kao i ona nerealna. I zbog toga o očekivanjima treba razgovarati i biti realan u odnosu na svoje očekivanja i na očekivanja svog partnera. Treće, vežbajte brigu o sebi. Da bismo bili najbolji partneri koji možemo biti, moramo se brinuti o sebi, i to emocionalno, fizički i duhovno. Ako se osjećamo ispunjeno kao pojedinci, srećni smo i imamo više u svom spremištu da damo drugima, zato što to ima recipročni učinak. Odvojite si vremena za stvari zbog kojih se osjećate srećnima i uravnoteženima, te podržavajte jedni druge u tome. Bilo da se radi o omiljenom hobiju, vremenu s prijateljima ili nekoj tišini nasamo, neka to bude prioritet. Istraživanja pokazuju da je sasvim normalno da nivo zadovoljstva raste i pada tokom životnih faza i prelaza. Ako primetite da ste konstantno nezadovoljni u svom odnosu, podsjećam vas da potražite pomoć stručnjaka. Ponekad to može biti upravo ono što vam zaista treba da vas izvuče iz kolotečine u kojoj se nalazite.
Ako imate samo povremeno, blago nezadovoljstvo, to je također sasvim normalno. Može biti osnažujuće shvatiti da postoje male stvari koje možete učiniti kao pojedinac kako biste preusmerili svoju perspektivu i vidjeli svoj odnos u pozitivnijem i realnijem svetlu. Ohrabrujem vas da o ovome razmišljate ukoliko se to tiče vas i da naravno učinite one korake koji su potrebni da unapredite radost i zadovoljstvo u vašoj vezi.